aba bakwatirwa mu kikomera cy'Obuganda mu Rwanja kandi bakwatsirwe byo kwerinda begombora yarehe batyo babakwaso mu mikono ya polisi ya Mitooma hamwe na RDC. Aba barazo mu kikome cya Mitooma kandi ubwo hato kucondoza kugenda misho kumanya hibarukuruga. Kentere biza n'emotoka bapakinga hariyo mu kisayi turi hatemburuka abantu batandika kusaba kugira ngo bana basaba nk'ebye dine zinde zitukurena basaba nindene baguruka niberera nabasindikana kare niyo saba yikurena basaba bakabanza biza route yo kubanza kubaheze kuruga hari habaho accident route ya kabiri biza era still hagarika habaho accident route ya kasatu kubizire umunango akagwa rubanga kunkana bwe cyama nayizi kubagambira ngo baruke umuyaga rubanga yahendera fi abantu 25 nibo bakwatsirwe bebembirwa rukweta aposora bane porogoma ya Yesu bitogwija kurekurwa habondi ya polisi hamwe n'abakwatsirwe nabo kandi abana behakane biruko bagambwaho cyo ngwe kwaso cyama ne sisiri alonzo kuyateko musango n'abantu bakambaza n'umpira bazantino abatino rwari kweka cyama ne sisiri nakora kaviyo mbantu ngo babinge kanse ya Mungu mwema nabwe cyo abantu abaguza abakuri amakuraga ninga bahura amakuraga mugambira abategeki akaruru bakaroni bakora bakore mbuto bakora abantu amizi beke kurondero mbakansa Mungu mwema bayireni bazumshahi bazura engoye bambwenu beroringa no kwevurungura mtini basiba ukusiba abantu bareba kutaine kakwatane kona okusiboko kwe bakora nibe vurunguro mkisahi kandi mtia habairo stories ziri fane tiburirwa kuzo mkisaha abaho accident abantu bafu abarokore bayereka babakwasire ngo kushaba kwabo kuhendekire busha ahabo kube barukushaba no barukubiyemanyira bonka kandi RDC no hari aburira aba okwetaza nkabedine zindi kitariye cyo takwija kubiciriza ogwabe yagwirira barukubi konkata free ito tukiza kukiza turize kwite icyo bituru gukora nebgambe bituru gukora abebembezi baremere kumanya naba professor bingi tubaru kubimanya naba police bingi tubaru kubimanya konkito abikirize Yesu nutukore bintu ebi Yesu ari kutwendamo titukubasa kuhunama hati twayisira abebembezi b'amadini acha kabiri kiri kwisha itwenda tusitamena abebembezi tuganiroho umuringo gwo protectinga abo entama za ruhanga ziba kuba nibahereze njiri tukwenda habe bizibu ubwanyuma y'ubwiri bwa COVID-19 district ya Mitooma negamba kuba yatahirwa mu edini nyamwinji kandi izindi ziriye zishobobo no RDC araburira bebembezi bedini zo kweyanjura mu office ye bucirikare atakabashyikire kubatamwe umukono gwe coma gasha kwa Ben Muhozi.